Nong yalam kahnyau terap National Youth Front East Khasi Hills ubat Tilibor swear ulalit ban ujor show Commissioner of Transport halor ke jingthung kam sop hakini ke tenak terekam ke sorkar klaim depan benapat ba lani advertise hakikot khubor ban ailat iki samla ki balabyang ke jingnang jingtip ban terwai ladi ban terei kini kikam. Kadkum ke khubor balayo lai thu hadu shpautli ki post enforcement inspector bat lai pautli ki post enforcement checker ki balai la shuthung sop hakani ke department. Uniu samlau la persang banyak kendo yo Commissioner of Transport halor kani ke jingle sop. Henry uniu officer umdon ha office. Kiwei pat ki officer Kim Shlan ban kren AA halor kani ke kam namar kahap hakikti bat ke jingpet jong commissioner. Usamla Tilibor swear uloong kum kani ke jingle jingkinong penyat ya kani ke department kawan ra ke jingling a bat jing bitar na ke samla ki bashem ke jingkut lat ha ke jingim na ke jingduna ki kam ki jam. Dia ke jingwan ke jungi mentah sengi hang ni ban kali ha ka bai dei ba ka shti ke bang ila pha man ha ka ni man ha ka khatwai tarik ila pha ya ke shti ba ila ii ke notification nak po ka transport department ba kala tab ya kita kishpongut ki inspector enforcement bat ya ki enforcement checkers klaim kono notification la shutab ba ya ki brio ki bakiman maki ti ngi na kalian kasang ni persyak ba ni pen shutab ki brio la jong klaim kono ka advertisement klaim kono ko jingpun bana klaim sko ya ham lamar ni dei kinok sak nong jong kani kejala baru ngi dei bandan mentalang kani lamar kidon ki kena jungi ki bala biang ya ka jumpuli putih kila adon ya ka qualification ke bobiang dia kalian keseng kening semua ubah di kena arjungi kendai ban syae ban ndak kai mati ya kalawai ke joki nama kini kita kelam pelut kai ya ka UCM ke joki ban penang ban start ke koi pelut ba kenang ba kalawai ke joki kan ba kalau ada ka department kamla ban ai ya ka notification bobiang ban yo ya tap kam lang ni kena pimot ba tang badai na kaying beliau ka baduk masuk gila ban dihap ban subala ben mo kidon ka hak nomor gila adon ni tajun puli putih kidai bandon ka hak ru ban yo kam tela dapat pelaj salon sar ke kibriu ki bobiang kila ban yo ai kini kam ta sengi ka jingwan dengi hang ni adu commissioner umdan assistant secretary umdan ting lai kendu USD na kaliang USD ang ba kan ni kam dei su a jpai ka jonga dengan saya cekmat dengan leknya kendu di commissioner nama di commissioner ibat lu kunju director jong ka urban pun saya lek keduk kenang ni aku bai dei bakani kebentar nama ni kuat ke pencai nak ai ka daw nama ke notification nilai i nak ai ka daw pempel like pat ya ka advertisement nak bai dei bakani ka jingiat thap kam thap jam jongi hi ka seng try ba minister badi paj ya transport udi ban sim ke jing ke kya ba ka ni ka kam nama ban sulong bai kumni tengi ngam sngo ya wan cicim bapila yo obat kum tau minister badi paj transport tapi haban nang ba pihak ban parkan nama dia pi la jet kenang hang tu hajrong na banta ka jongi pai ba om na banta ki bahiyang bahasa melajong telada minister badi pai ka department ya ka transport department udi ban sim ka jingba clear ban hab ban rang sama dori tu ki beliau ki balas tab tu ai da ka advertisement ka babiang kenang ba baro kun samla jongi kin yo ban ya don bentalang akan ka kam nilai iru ba menta ba kanika sorkar MDA tu kaya lek ban mi ikam kilat ikam kijam boleh ya kiwi la ban ai ki advertisement boleh hakani ngitip ba kadai ke contractual basis but ngitip ba kadai ke contractual basis haju bisa kadai ban pelat la kalong contractual ni la kalong ka permanent post na pidi ban pelat kat kot tum kendon pencuya lek bekum ni ban ya tap kam ki beliau lajong ngi tan kalian ka jungi kesengen cong thai nya tur be chman bala dang ilam minum ailan bat ngenya lek bai ha ngenya lek bai ban penduk jaj ikani ka rukom thap kam thap jam ki bahiyang basam ne ki ba sngo ya i ya jan nakal yang jong ini ki brio ki ba don ha ka bo pi ke post kalong ha ka bai dei bat chpo tli ki inspector enforcement inspector bat chpo tli ki post jong ki enforcement checker pi ha ka bai dei ba ka post hang ni ka balat ka dei bai supposedly ki inspector enforcement inspector but laipo ngut ki enforcement checkers ke pila i baka puas kalabon ala dan kumba hadu supposedly tengi keduru ya ka sorkar ba kan sim action hak bai dei bakani kam ada pile kam kaya kalawai to ki kun samlau jungi
ngi du nak kalian kasang ngenom island ngan sale ika kepada kam. Atau kita kipus kini po East Castle ni. Iya kepada kata kadon notification sampai kalau pelaj ka notification apa ke website tu ka. Nak tu sarai pun sayo ai ke jemput saya.